Nkosi kuba yinkosi bese ngithi makhanya nesibani bazalwane sithulela umsindo thina abanye akazimunise uJesu okhulumela uzali wakaMohani ozalo uMahlengwa cousin wami uMamgabela amen Babgabela noMamgabela ngiyabonga ukuthi sengiyini ngiyalazi ngalelo leli engakafika uBheki lethu ngisazi ukuthi sibali umfoko kabhutwana kodwa ngazi ukuthi khona okwenzakalayo ngabona sekumbathile emkhonzile uma wami usibali ezakini indlela yakhe bathi igalelo leli ngiyalibonga ngoba lisifundo esihle kuthina ngiyabonga sibali uNkulunkulu anibusise umama okhuluma kaGubede wathandela amazwi akhe athi iqiniso makwelile ngoba waphuma eqinisweni siyasithi face your problem and fight to the devil ubhekane nenkinga uma ngabe Mamgabela umama eza kuwe ezokhuza itiye ngokumama ungakwamukeli dadewethu umnika itiye aphuze but ungamphenduli ngoba ukumphendula kwakho sokuthiwa wena uthethe bese kwetha isithunzi sakho dadewethu ngoba la emhlabeni sidalwe ngungafani but uNkulunkulu ukuthathe la wakubeka la wakubeka uma uhloniphe abantu siswakho ngiyabonga indibeni ihambe ngiyayazi nawe esimali wami usiza umphefumulo wami ngiyabonga ngami ngakho angeke ngikwazi ukuthi izinto ezenzayo laba ngike emhlabeni ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngihambe ngazifembe kanti wathi ngifike inyembezi wasemodo wahamba ngale ndlela kwamkhumbuza ugogo wathi uMahadeni thina sinjalo kaMahadeni okuyena oyisikhova amen isikhova mina ngisazi ekhaya ungangiboni waqola nje ngaba isikhova yebo ngizalwe esikhoveni lapho yebo siyabonga ngoba uNkulunkulu ukuthi usibeke la nodadewethu othatha izingubo zakho ezakhobe nengibayigqoka uNkulunkulu anibusise ngicela ukunibhathisana siyabonga nasi simemezelo bazalwane esiphuthumayo siyacela omama bazoba nenkonzo ngomhla ka-10 eNewcastle iyacelakala ama-750 per branch efike before umhla ka-8 egameni likaJesu inkonzo yomama ya-national ezobe iseNewcastle ngiyabonga
igalile ngakangeni ubaba wethu Nkosi uzodlulisa ama breakdowns emnikelo ukuphila namaphethelo. Hallelujah. Amen. Bazalwane ukuphila kanye neMpumalanga iLocal siwatholela ama-envelopes ukuphila kwamasho sitholile envelope engango 6,250 uMlazi 3,050 rand eMpumalanga is 2,000 udokotela uThulani Gwala i-500 rand sathola imali ebuya ku-Ladies in Power engango 1,200 sathola imali ebuya ku-Capital uReverend uThwala i-500 sathola imali yokusindiswa uBishop Mthunywa 250 sathola imali envelope engu-600 ebuya kuMalanda seyonke imali yama-envelope ithi 14,350 imali yamathonsi 1,960 total seyonke 16,310 siyabonga ke bazalwane.